yaa warra falfala namarra hojjettan warra mana sihirii ooltanii yaa dubartii keessattuu dubartoonni dhiira caala bakki kun bakki itti baay'atu dubartiidha. Heddumminaan ka jaarsara hojjetu yoo xiqqoo jaarsaa wal dhaban gara mana sihirii gara mana falfalaa fiiganii yoo wanni tokko kajeelanii waan tokko barbaadanii dhaban mana falfalaa deemanii nama ittiin dhamaasan ittaqullah ibidda jahannamtu jira. Man ataa arraafan aw kaahinan فصدقه فقد كفر على ما أنزل على محمد. نمني نما واراغو واهيمو بردك ساهر أيوم تبر واراغو برا يودك لقو أمسي والنبي محمد الرب اتي كفره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كفرت ثانان أتي ورا جهنم كناف يا إلمو إسلاما يا أمة إسلاما بكجرت ند وري فلفلنا مرة حجة شفتن وري برمسك يسانا ما كففتن وري قبا جرينيا كيسانا ما بافتن وري جالنا نما بلتي نما جدو سنتني بلتي ديدن عمرين دنيا تنتقو هنگا فيتو جرات غيان توكو قبريدا وان فيتر علم نما فيتي هوغوت ويا توكو قامل كيكون قري قبري سينو كين اولو دابدو سيريو كاسندور هيس اتهيت جراتو تاي لكن راهيكي كويا ولا يثق وثاقه احد كويا هدا ربي هدا يبدا جهنم يسدر بوان فوتاوف أكهر أورتالني أكهر أمريكانني متدبين أكهر أبا في تسكالتي كراش رد بيفتي في ميلا لماني مقالا كيسو في الهديم تكلامتي وياتو قصل بني سلك أباتون أولو وف بيكي دمكي الربا قفلا شيطان فكتاسني وجه هريرو قوتي ما نسيهي أكس فكتو أدوي ربي برا دايتي نما مسلمة الرد نما إلما نما الرد سيري قوتي ربي كيسو دارو رزق انتي تيتما وصو إلما نما هندفتي وصو الدنيا تنقوتو سيكنني hanga kee qofa keessaa nyaatti dabarta malee addunyaa waan namaati miti hanga kee qofa so magaalaa guddaa kana keessaa si yaa'e nam hanga kee qofa nyaatta hanga rabbi sii kaa'e gurshaa yookiin fuudhaa xiqqoo afaan kaattu san lakkaa'amee dhumee jira rabbi bira uffannaa gadirra keetti tuffattu lakkaa'amee dhumee jira qilleensa ga jiraattu hagam akka hargantu daqiiqaa fi sakandii meeqa akka jiraattu dhumee jira rabbi biratti har'a nama sakaaltee caccabsitee jiruu namaa balleessitee ilmaan namaa boochiftee nama jireenya keessaa gad deebisuun siifuma hin dabalu yoo gassi buuse malee rabbiin biraa gabbuuta ija khalqii biraa gabbuuta guyyaa qiyaamaa ibidda jahannam buutaa ittaqullah warri sihirii nama gootanii falfal namatti hojjettanii jirtan akka hiitanitti akka itti irraa hiitan isintu beekaa akka xaxxanii nama sakaaltanii akka itti irraa hiitanii qulqulleessan isintu beekaa irraa hidhaa toobadha dhooysa yoo dalayde dhooysa maan toobadhu yoo dhooysaan hojjettillee akkuma rasuulli rabbi jedhe namni dhooysaan ma'asiyaa dalage dhooysa manaa toobatu jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam kanaaf erga yoo dhooysaan akkin isin beeyne sihirii itti gootee jiraattellee dhooysa maan dhaqii irraa hiiki guyyaa itti duniyaa tanarraa dabartu hin beeytu akkasitti kanaafuu walumaa gala ummanni kafalfala dalagu ta'e kafalfalli itti dalagame ta'e akkasuma nama falfalli itti hojjetamee ciisu inni illee dhama'ee sheekaa fi ulamaa biraa kan sabbarre jedhee bakka falfalaa dhaqee falfalaan hiika jedhee akka ofitti hin faalle aqiidaan isaa akka jalaan dhukkubsanne asumaan dhaamsa dabarsinaaf.